Ketheka mutegeri bwega ntuba na kanya kugwatanira na bau twikire nteto cheweru njuma thaa 3 metagwa ntinyari kinyoja ni jamanja tukwanganirite tukubana aru akire nteto cheto Yara tukuthurania akiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Seneta Kadhuri Murungi kuga akarungamana munini Rais Kithure Kindiki. Susan Mwindu gutareria wega bwa kigina kia CDF akiwa kiri utethio bunene. Rais wa thirikari karera ndurire kurandira ni skuru ya Kemuno ya DP Kindiki agikinya Ntere cha Nyeri. Musiasa Nick Mburugo kuga kanika gitaga kariba igembe ukarira giti kia ugavana akiuria mithikali Nture atiganira siasa cha county. Purity Richard no monaniro mathithio tukubona tukianjiria ntiso chetu. Seneta wa kaunti ya Meru nwe Kadhuri Murungi naru na atemanitie na agwati mbaru bawe aria bariritie mibango kathumba ya gisiasa. Kadhuri akijukia kanya na kugawe mwanka muthia karungamana munini Rais Professor Kithure Kindiki nonekete gutetera gitumi kiawe gukara thirikari-ini akiuga bubu ni bombithitie muno kureta mirandi ya witi na mbere agitara muingi jutikathame thirikari mucugikare na gutwache Kenya. Muthenya Joana Rua seneta wa Meru Kadhuri Murungi nekite ikaronthi na atongeria mwanya kuma Meru kwa wenja na akibaririe thira akiburia bete na mbere kwigika thirikari Rais William Ruto akiuga niyo ina mirandi ya witi na mbere mwankara kurikaringwa mwankene jwa 2027 na kwa akiuga gakaro thirikari neu ethira akiuragia biuria biege mirandi ya Meru irete thira gikinya ina majukumu jenu wananchi wa Meru kuthiana na ntuba na leadership ya UDA ria thithire thirikari mwanga tariki 8 August 2027 ibo kwerawa ethwa kegitabua nkoda niki gitirabua ethwa kegiteja nkona iri gitireja utiomba kuria uyo manara kithakene ntetu bikinya ironda uri wigarone ariku bugwite gitu bati gukarakire muntu ou agatunengera into byetu birato kwenda ibo gwite kerio ambo na njare guruba gwa tukare na serikali yetu tukae kwa serikali ibo kwa na mpendero obokaria ke national government ambo na njare guruba bakuga baraba kwa njare guru Kingi seneta Murungi na ugite na romba atongeria bakugwathira munini wa Rais Kithure Kindiki akiuga ni kenda Rais Ruto athire gipindi kiawe nawe Kindiki athire akijukiria ukwa mutongeri wa mugongo oria weto professor tomwigikeni akinyara noe Murungu akumutharimira ethiri bokwiru giteke giako kia naibu wa speaker na deputy speaker kuga onda senate aketho ikio kinge kia deputy president botegurwa zaindi botegurwa nkoroki ya president ndego ya tabarikia ndiraukira oni ndenda gukaria kindi kembere buru ai president na nimpe waziri wa usalama interior wete kio bokambi cha safari eu inyaketho bompethetie ngavana kinyaboketho bompethetie mbi oni nkaumantu kuo ngakaria mutano uriko o interior
atongeria mwanya bakiaria mucemanio ejo bamwe baone bethire bakiuria Seneta Murungi siasa nechejete nethira gikara gitine kiwari na bangi nabo bethira bakirombeje gitine kiongabana na Seneta Murungi ari kuthikira migambo uyo mthe na ugite kagita konde nande akethira gitumiria mwerekera jwawe nejuriku kuma gicigo mbunge kia Southiment nke report Ndeto Weru Juma reakwari etwa ni Mutuge Kare. Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindu ugite kigina kia CDF ni kiabata ni untu kinyane kiumbite kuguna baba ingi barite jaka gitaga kurugura nyumba ya kurara ndene ya skuru ya Kajiambau aria ugite rire ni rimwe ria tunda ria kigina giki no ritia bunge batiga atumire bobo kigina giki akiwa ni giteithagia muno. Martin Mugambi gatwecho kuma kaunti ya Tharaka Nithi. Kiathoni gia kuruguria nyomba ya kurara ya Nthaka kirichukuria mutukanio ya Kajiambau gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe nyombera yakitwe inkia maenji CDF ukurukira mbunge wa Mwekuru iria mugana wa milioni 10. Pia kuna shule inaitwa Kajiambau imechomekewa na bweni au dormitory, na tukamwambia ashirikiane na fund manager wetu hapa walete project proposal, board ikaketi ikaidhinisha na tukaweza kuleta hizi pesa hapa. Mheshimiwa Susan ni mheshimiwa wa kipekee sana kwa sababu anapenda watu yake kwa hapa Tharaka Nithi. Hii ni mradi yake ya pili ama ya tatu kuitishia watu wa Tharaka Nithi. Kiathoni giki mubunge Susan Ngogwa Mwindu na bunge barabange barainyeria ati kigina gia CDF iga gitumi kinene nontu bwabura kithia na mbere gukiria na nginya gutethia matura. Pesa hii hariruto. Hiyo pesa ilikuwa ndolewa kabisa. Sisi kama wabunge, wajumbe tukasimama na watu wa sheria tukaitetea mpaka CDF ikaletwa tena. Na tunaambia President William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki, tunashukuru sana na tunasema ni asante. Sababu wakati tulienda kuomba msaada na tukaomba support yao, watushikilie ndio pesa siende. Sababu kweli wa Mungu ni kwamba hii pesa inasaidia watoto wetu. Mwindu aliuga kigina giki gikathingatagirwa bwega inkia meno gutigira gikuruta wira na nkinya gutumika bora kibatiri. Hakikisha ya kwamba hii pesa inatumiwa vinavyohitajika. Kwa sababu CDF imekuwa ya kwamba ndio pesa ya kuomba nayo kura. Kama wewe uko na pesa, uko na mshahara, kama wewe unasapoti mwanasiasa, wewe hata kama uko na uwezo, wewe ndio unapata ile pesa ya CDF. Kama wewe ni mwalimu na utaweza kusapoti mwanasiasa, utaweza kusapoti mjumbe wako, saa zingine pengine hutapata maendeleo. Atongoria nkutho bari thingatanite na mubunge Mwindu kiri kiatho giki hari ogwo MCA wa Wandie Gamba Ng'ombe Joseph Njerwing'ara na MCA wa Wandie Mitheru na Batike Nuthia. Kwina maramia matekete kaunti ino kama kugatanio makimipaka garama kwenda matongore yetu ni aramia namba 1 Muthomu Njuki, aramia namba 1 Muthomu au zokwera bukuona aria Muthomu Njuki ni abangite kwija kumireni force ati amenyinye na milioni 10 atende gwetioka kwa milioni 10 nuke nuthia kuweta ati cia kubetheria kairi kenda ati igwatanathia kwirina saitani afanye nini ni gwimbaretie na mheshimiwa Patrick na Githurwa Kindiki na twetikaniria thokwera ikondem twake thokwengi twakirwo thokwengi antu ibatie wekera mbeca bantu kurira mbia wanaweka unaweka pesa pale wakule pesa. Kiripotera Ndeto Weru kuma gicigo mbunge gechuke Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.
Thirikari nĩ ĩkĩrĩte wĩra wa kũrekereria bilioni ĩgĩrĩ cukuru ya Kemukenda kũnyiĩra andũ rĩrĩa kũrandũrwo nĩ cukuru ĩngĩ. Akĩaria Rais Ruto augĩte bukanyiria cukuru ĩngĩ mũrigo njũra ĩrĩ na juju akĩmbeca akĩobota thirikari nĩ baikĩrie ana cukuru nĩu bamũkĩra gĩthomo ĩndĩ batarĩre cukuru. Rais augĩte nandĩ twĩkinya mweri jwa ĩtandatũ bakethirwo bakũrekereria bilioni ĩgĩrĩ kenda kũnyiĩra andũ rĩrĩ. Arĩte akagĩte na karatũmĩria bakanisa ya Methodist bagũkinyĩte kangarũ-inĩ yawe muchini jwa Nairobi. Undi uno munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na akinyĩte kaunti-inĩ Nyĩrĩ na arĩa akĩaria kĩrĩte wĩra nĩ atĩ kĩrĩmo ara gĩtitigwo nyuma kĩrĩ mirandi ya wĩti na mbere. Tuwakaribisha na makofi mazuri jamani. Nije tupe kawimbo. Rais William Ruto na njĩrĩte gũcokanĩria ndũgũ yawe na kanisa arĩa ntuku ya Naru amũkĩrĩte kanisa ya Methodist garũ-inĩ yawe muchini jwa Nairobi. Ni kuwaomba maombi. Muombe taifa letu la Kenya. Muombe viongozi wote wa taifa letu la Kenya. Lakini zaidi muniombe. Ruto na agambĩte kanisa ĩngĩ na njĩra ya kũbekĩra wĩra nĩ bwa kũrera andũ rĩrĩa thirikari narĩo kĩrĩ cukuru ya Kemu University. Tuko na deni yenu ya university yenu. Sisi tuliwaletea kama serikali wanafunzi, mkawafundisha, hatukuwalipa. That is the truth. Si namna hiyo. Na kwa sababu hiyo tuko na madeni ya universities almost 120 billion. So wakati nimekuja nikasema kwanza inasemekana ukikutikana umeingia kwa shimo, kitu ya kwanza unafanya you stop digging kwanza. Unawacha kwanza kuliko, because the more you dig the more unazama. Akioneka kuinyira gũchitanira kwa thirikari yawe gũtigĩra ũkinyanĩri bwa ndagateanithi na kinya kwaramwo kwa barabara ya mũgutano gwĩta muchini jwa Maua. Kuna bridge hapo imesumbua sisi na nakumbushwa kila siku inaitwa Nithi Bridge. Hiyo Nithi Bridge contractor amefika ako kwa hapo. Either end of this year or early next year tunataka kuanzisha dual carriageway ya kutoka hapo Makutano mpaka Maua. Si ndio? Kungi na kumunini Rais Professor Kithure Kindiki na akinyĩte kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ gũtambia rĩrĩa thirikari na arĩa amũkĩri nĩ gavana Mutahi Kahiga ũrĩa winyĩrĩtie bata ya antũ ba Nyĩrĩ kũgunĩka na thirikari ĩngĩ kagitene gaka nĩ ũntũ nĩ bamĩringĩre kura bonene. Niko hapa kwa sababu mimi nataka kuelekeza watu wa Nyeri kupata haki yao kwa siku ambazo zimebaki za hii serikali. Tunaelewana? Na Professor Kindiki na ugĩte gwakinya kagitaga siasa bari tayari gũkindana na aregani bao. So sisi sio ati tunaogopa campaign, ati tunaogopa siasa. That time is coming and we are ready, more than ready. Na sisi ni mafundi. Usione vile tumekimya hivi ufikiri sisi ni kumbavu. Sisi tumekuwa hii town kwa muda na tumefanya mambo ingine mingi na tukafaulu. Hata siku ya kampeni hapo mbele tutafaulu. Sisi ndio mafundi. We na atongeria bangi bakinyĩria mũbango jwa thirikari gũkinyanĩria mawĩra jao jonthe kĩrĩa Kenya mbere ya kĩthurano kĩnjĩte gĩa 2027. Tutavuruta hii maendeleo kama risasi. Itaenda mbio. Sasa uchumi umeanza kudhibitika. We will build roads. We will build our hospitals. We will provide electricity. Mahali haijafika. Tutajenga masoko. Tutakuwa viongozi wajinga wa mwisho kuja kuahidi mambo ambayo hayatafanyika. Na governor ametuambia, ametuwekea mtihani. Kazi ni kwetu sasa tuhakikishe barabara ya Marwa imefika Nyeri town. Mwaka wa 3 umefika. Mimi ni mtu ya Laikipia. Aliye na macho anajionea. Kenya mzima, it is a construction site. Wherever you go, every area, this country is now a construction site.
Ora wari MC wa Odin kwene Nick Mburugo gite gakani kagita kamuigembe gukenera na kwigwa murio jo gitikya gavana Mburugo akiuga imenti ne ya karira gitege jairi kagite na gakira itumurungi na kawira mwangaza na ndende kagita ga karibe gembe gukurukira gavana Mutuma Ntoithinkio ndeu na orete mwinge kwige ka Mutuma kirekethurano na 2027 akiuria mithikali ntore gutigana na siasa cha county mutugikare na report je. Ujuni MC wagatene nkwene Nick Mburugo na remuthingatia umunene wa gavana Mutuma Ntoithinkio na ciumiritie kuga siasa ni cia mwaka jwa 2027 mwigembe na nenkere kanya arikirie tamu yao yojori gite kia gavana wa mbere kiari gikujukua rute rwa tigania imunya na giachoka gavana obaire kianenkerwa kiraito ntomurungi gavana bathatu kianenkerwa kawira mwangaza ukejotega itu akavire tigania na giteke gia assignment maita jairi kwau ukejotega rutero egembe nindi bakaririte nusu tam imentirite tamu emwe na nusu negembe rinenkeri nusu kwau batie turenda egembe bachokerwa gite barekia tamu yao na bachoka benderea. Nick Mburugo na ugite mwigembe uju ni gavana Ntoithinkio na kiromba mubangania munene wa kiama kia DCP mithikari nturi ukinyukira gavana Ntoithinkio kanyene kau inkoromba muntu gwitwa former cabinet secretary mithikari nturi itukuria na gitio owa umete ruterwa nyambene kana ruterwa egembe tote kwenda bokinyangana na mutano nyakwa Mutuma Ntoithinkio gitine kia gavana mithika nganerwa ethera wene heshima kira antu begembe kethe iboto kuibo barete gikundi tafadhali ukabathukiria nuntu bwatama muthiene Nick Mburugo na ugite siasa bobaire bomite mirigene aigembe bakeja kurunga magitike kia gavana bobaire no kabagata igitike na mwigembe urotheri na ndia kiromba rinturi guchetha siasa cha thirikari nene mithikari nturi kerano iterie iguru kindana na bau bari iguru inyekutie na janthi no Mutuma Ntoithinkio endere gutwatha na gutwitira ngugi mithika toka tukumena na toka tukuregana nagwe tafadhali twe antu begembe heshima tukabatera nuntu bwagwatana bubaire bwiromba gite bwena Mutuma Ntoithinkio nije kwi mantu jakathukaja borusi bwinthe na egembe kirera ategemete na kirerenda kuona ithire kiaga kiripotera ndeto cia Weru Juma reakwari etwa ni Mutugi Kare Musiasa wa Embule ni kivuti na amenerete kadha kuragwa kwa mukiaba wa gutambia nkuma ya kiama kia Bas kumanya na kiria gikwirikana nwa kurega gwikira nkobia kiama kia UDA kivuti akiuga mitugo teje ya gukinyiria muntu kwethirwa ari murengo ne muna kana gutonya kirijungi ni untu bote umbika na bokurukini kagita ritomwaniki na report ije ria kimwana kimukira rutire kavio na kumunda mwana kiate tone ambassador arega gwikira ngovia ya UDA na Uganda te supporter wa UDA akina mundu akavyukevu nginya akina kuwa ucio ni mutugo ndise ningiugate tonto kathi njireo tinjira ya thao na ni njira ya guta ana mundu agakorwa ikiamari kiriku kana kiriku guti mundu agirwe kuragwa ati tondu arega gwikira ngovia ya kiama fulani na kauni kaundu tutangitikira kathie na mbere anani ndingitikira na nginya anakiara mako support kiama gietu mamunda mundu na kavio no amende thirikari tuone na manama kana ku action igutikwa tiga kwa mata mundu emuno nina emuno tondu tukathie njira iyo
wa mundu auragage uria kuona ati gwitikira kuthii kiamari giake tungithii atia tungitura atia turorie mwanake ucio ina very promising future no auragwa muci kwa mathinite makathira tana mbere kurumira nteto cietu twachokera ni akariba thona gicunire mbunge gia Tigania West baria bombita kuthoro bakiuro gutigira kuri na thiri onde siasa cianjiritie guka mwaka ni nyume kagitagate kuraja kebuge mutambo. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Bandana nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Introducing Go Dream Agriculture by Tafaria Castle and Center for the Arts. Go Dream Agriculture equips students with modern, practical farming skills at the Tafaria Nano Farm. The journey begins by showing students how the arts, such as design and architecture, are applied to create efficient, well-organized, and beautiful farms. Students then learn essential plant care skills, including irrigation, weeding, pruning, fertilization, soil conservation, harvesting, and processing. They go on to learn animal care, covering modern housing, feeding, cleaning, grooming, and pest control. The program also introduces general farm management, including the correct use, care, and storage of farm implements. This experiential learning is enriched through a Tafaria immersion, where students explore the Evolution Science Museum, the arts, the herbarium, and the signature Once Upon a Dream experience at Tafaria Castle. Book your school for Go Dream Agriculture for an unforgettable, hands-on learning for life beyond the classroom. You are invited. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju Jwambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755
2000197. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo udhongi botengana nuna bongi kinyabure ku aja meru njona haruwa tukudhongomia na magurija tekuinyeria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kudhongomia muankanthi guroyo onde yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya idhatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka 1:30 ciogoro na chiontuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka 2:30 ciogoro na yontuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723555015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Itarira kajira gaku karia wikumairia nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Wegwita na mbere kurumira ntiso chetu tugicokera kariba athwana gicone mbunge gatigania West niborite kwithirwo kuri na ukiri na kunyia mianke gisiasa gagitene gakabubo ni nyuma ya nteto kumira ati umwe wa kariba guntu guku na arekiri mpene na gwikwa kambini ya borithi ya Ngundune nuntu bokurega kugwatanira na MC wa DJ Nweji Muchui na ndakari ni boritwe gutekethirwa kuri na andumena kana kwagana nuntu wa siasa. Kande Mutembei na reported. Kariba wandi athwana tigania West nibakuria kwithirwo na gwitikanire kwa gisiasa kuthingatira ndhitango ikoni MCA Jim Muchui. Bungwenda kuria antu wenzangu baba tukurombete ke MCA na bangi baba kuromba kinya bingi binene athwana ituweke na ndo cha kisiasa ituendie sera chetu ituira antu butu kwendo bagwithiria lakini tikualelia baraba usapoti urongi utewe wambiri obekirira mantu ya obekirira kesi kendo bakiria as a way of silencing them. Atori ni bakuria tongoria na bareba kubagwata njara kwaraniria kwejana geteo na gwikarana there amwe na mathugani mwanya jage siasa. Warning kwenda kuwatanira na antu babangi bawendi bubwega bakuma wadi athwana baraba ukodem ndeto ira tukona chia harassment mwiti ya watirwa kitheri na tuko yangu done police station twaria kwa lele nto bibi atumite ya watu tugeroka andikite mutandaone lakini ili hali mtore thirite akibutherwo dhulumera nene ni MC urarite ne kia thona thaiji Muchui imwiti so tukwa advise mwiti andikithie statement yawe nonto ji Muchui yake yakwithira kakuthwania ati intimidation ciatuma antu baraba te mu support bambirio mu support na urite
na mweti wakuwa na umuthanga mitandao ne mweti onu amusupportete ai mustari ni wambere kenda MCA tine kirari thai lakini thayu atona abo kuandika mitandao ne thairi akona mitandao so woni kwenda kuua mantu ya intimidation na blackmail yateomba kuritangwe na inya wa igoro arara ndene abo awati igoro bado no one term inyaka watu kiumia kimoke kathira bado no one term ni bagotindikire mashindano magisiasa matebatere kubagania kana gutuma ngwataniro yao wandi nethange kwa unibeta mutu wa igoro president ya Thwana Ward onyanguwa thank you nonto bantu ba Thwana entirely na ndo ndi boya na nyanto baino rumwe na nyanto baite ngwataniro na nyanto barwa maana mtu rake bathetera na ngwa special thanks ke Dr. Kwaba ke bwana Victor Karethi na kurubara baro kirio kinyaru kiriki na Saverio na ntubagite menyo tala baite kuona aliye ko brandere onda kile kwa toro indisi ayo na cia ndi na ndambrifwa atendi poti gym ngagiuswa defamation na atengo motisia ni bakuria tongoria na rongameri mature ne gukiria ngwataniro na kuona nkarariji ya gisiasa na ikuthingatirwa kiwatho na njira ina thiri. Kale Mutembei, Wero TV. Akariba kiego ibatongeretwe ni musiasa noro kurura giti kia ubunge gishone mbunge Kigembe South Mutea Kiunga ni borete thirikari kuthingatira na mpwe kampasi ya Igembe ni arana ndibende kithite kira kionthe gikwendeka kenda skuru ije kinya gukuchiria aritwa bakioneka bakiwa wingi bwa arito bugatethia guntuku gukura bonene. Dennis Mugende atumenyithia Umegita riria Professor Erastus Njoka ari Vice Chancellor wa Chuka University rwangi rwayo rwa Igembe campus iriri kiego Igembe South na njo ni Igembe Central itwiri kwariria tongeria bagisiasa urigo kirwa ewe chata na gutwika university rungamirite na nkrukinya gwakwa ikarore university ikari mwankana ndi irwari aruti na mathithio untu akariba kiego ibatongeretwe ni murwiri gitikia ubunge Mutea Kiunga bakugiba gucokia nkatho kiri thirikari tontu ibaigitwe atongeri bejite o kairi kumiraitha untu bakuberekira ithwa mantu jau jonthe jakinyanire na ndi kugatwika rwaria rwa kanyua ucokia nkatho nuntu bwa effort ire wikirwa nuntu bwa university etwe Igembe campus na anture twe kiegoi anchokiri president nkatho nuntu ginya bogorete initiative yu kenda twithe atwe na university itukumenya president na tumite team ya ministry ya education bya kubwithia assessment tarik 23 na bitumba kuromba assessment yu kindly ethira barakisha haraka kenda yeta through na twewa approval bitumba kuwa tukuromba president after assessment ombe utwa resources nontu bibio ya maana inya ikangazetwa status ya college tuasia budget etiyo yomba kuendelea kiso wera ngavana yetu mutumo ntwe thinge nkatho mbinge sana no ntu bameri na nerethirite ari ofisine na ombite ko lobby university yetu Kiegoi University Chuka Igembe campus thai twe na werigiro kumweshimu itoguri boya no ntu kithira te effort yeku tutithira twe na werigiro wa twe na bwa obo university yetu na no ntu bwe tumbikiu itukuria wendelea wou no ntukwina bara batwira utongoria na nkulukia miaka ya 10 yetete kuthira na bataomba shughulika university ni sukuru bakuweka thithirwa bou yatethia baba ingi na gutuma kinya uturo bwa karibare bashirigiritie kuonjoreka ende buibwa bakuwa no to after statement na budget na ritobe grokwo kinya asiari banture tukethira twina advantage sana ithara twina wandi ithano Kigembe South twithirite twina MP kuma wandi imwe kacho ward kakoromba tuneteo thaio tu support mwaneto tumwete ka MP kwa Mutea Kiunga ethire MP wetu. Dennis Mugendi, Wero TV, ntore ni Kiegoi wandi ni Kiegoi Ntobochio Igembe South County ya Meru.
Jaya Weru ni gwatanirite kwa mwekiri mamreza kuno gukengi na umwe wa njeje atangazaji baba Weru betete imwe kwa mwanka kama yangi na mutangazaji wa Weru FM MC Tasha kuno gukagia ngina kenda kinya kuriraniria no kagitene kagakomo kubadilika. Amen. Sasa nataka niseme ya kwamba mama yetu Rebecca amekuwa mshirika wetu pale Mirambai Kamba Full Gospel Churches of Kenya. Baba yetu anda Yesu, tunabariki jina lako. Tukuradi malitora yako kwa ajili ya matendo yako. Ntugoro jibwa. Umempumzisha Rebecca. Tukunogoki ya Rebecca. Naomba hii kaburi. Naomba kaburi hino ikalete mafikara na hata ni memory sa furaha. Ilete. Ndacuba rutere ndio nandu bumite kuraya na andu bantura. Na ndacuba ndona andu bambendete. Ya kwantie na maundu mangi kubwira ibwega ngai na buterie obura boire na bura bugacoka ngai na buterie ibwega. Rebecca ari mweruwa lakini twendanite muno na Rebecca na ndenda kwaria mbere ya andu babo nte bakigaga itwendanite muno na Rebecca na mugarora twakara na Rebecca otie mundu aya ajomanya tatiga tio twebaire twamenyaga bura tukaranitie na Rebecca ndajire ndethira no ari mukuru nani ndagurwa andagurio 75 na itwarianagira bwega na Rebecca na wana rwetu twarera no turubomwe kiraini kimwe twetugagiria na ndenda kuga mbere ya andu aba bonde nyo Rebecca murirora twari yangerwa newe nyo na ndiye gangona mundonge wa kurangerwa na Rebecca muthembo ya kukurukira kimwerua woni betwa Martin Wechunge tuyano ntubwa Weru TV na Weru FM 96.4. Thank you very much Matano ntubwa kweja na tuwe pole sietu kile family ya Aicho na Matano, poleni sana na pole sia munene wetu etawa John Marete atiromba kwethwe na bahati no ntate within na shughuli ingia ushughulikira lakini mami Rebecca au kioni arari mami no nto Matano is my brother tumenyanite kwa kaita kara yasa. Kwa niaba ya jamii ya Tharaka Weru TV naambieni kwamba Mungu awabariki sana. Ni kwa vile nawaambie Marete ambaye ni rafiki yangu mzuri sana. Na hiyo TV imepanua jamii yetu ya Meru na jamii ya Tharaka Nithi tukaanza kuonekana. I think it is the first TV ever to have ever established in the Meru and Tharaka Nithi region. Na umshukuru sana kwa sababu ya kupatia kazi kijana yetu Matano. On behalf of this committee, okay, ni jaro ndo mwana yuko nenkera Matano wera no ndo mwana tawara ko nenkera wera akara edero sawa, hiyo ni mzuri. Kwa hivyo tunashukuru sana. Hawa mama zetu katika hii kijiji ndio wamelea hii kijiji mpaka ikakuwa jinsi ilivyo. And Shumari will tell you. Hawa kina mama ndio wamebadilisha mwelekeo wa area hii ya Kamayage mpaka area hii ya Kamayage watoto wengi wamesoma kwa sababu ya ile injili huyu mama pamoja na wamama wengine wamekuwa kieneza. Na kama kijana wake mimi mzee Ben Murungu baina konekere kuumiria baba tore amwe na tukendelea kuwatera bara tumbe kumbe gatwe kwenda mami Esther msiwe na wasiwasi. Mwathani eke nkoro ya mami Rebecca ria ekaga theru bawe hano tugukinyira muthia jwa nteto cia Weru njuma utuko narua ibwega no tubakona kanya kugwatanira na bautu chemania kaire rojo kiri Weru weekend kwendero utuko bwega tana mbero kenera mibango Weru TV nyume kaitate kuraja ni mubango The Plug betagwantinya rikinywa Purity Richard no mwana nire wetu umathithio.